Kanza kwethu nalo udaba olubuhlungu udaba oludabukisayo luvela ngohlelo loKhosi FM ezweni sakhile nangu usisi wathola umsebenzi kuFacebook ebuthenjiswa ke henye insizwa wathi ke masegibelile sefikile kuleyo insizwa kanti insizwa izomnukubeza izinsuku ezintathu waze waphunyula ngenhlanhla wayithela kwisikebe mangabe ephunyula mangabe sefika kuleso sikebe wakwazi ukuthi avule icala kodwa kuzobe namhlanje uzwa kuthiwa ke umenzi wokubi ucanasa ngaphandle akakaze aboshwe. Ngicela ukuthi nje ngingakhulumi kakhulu uyizwele ngawakha amadlebe bese ngenzela isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe ya like bese uyacomment. Kanti ke futhi izingane ziyayalela ukubeka izingayibuki le video ngoba ke iphethe ulimi olungeluhle kahle. Ngifika la imoto ngangempela ngikhombisa nayo irank imoto ngempela ayisekho. Ngenhlanhla ke kakhona imoto eyayikade ingaphandle erank. Abesethu driver kusisa hamba uqale ubuze lapho ukuthi le moto ayini khona emadonela ayifike ngibuze ayisubhodisisi wazwa nenhlanhla njengoba ngime la ngabe ngidlulile ngiphuma ehleni bengihambisa amaNazaretha nami ngihlala khona emadonela ayibese ngiphinda kudriver ke ngibonge kudriver ngithatha isikhwama sami ngithathe ngigibele kulo driver lo bhuti lo thozongihlangabeza uthe angihlike eclinic emadonela ayike nangempela ke ishushuluza imoto bangibuzeke ubhuti lo wemoto athi wesisi emadonela uyaphi ngoba phela uyabonakala ukuthi uyafika bese ngiyamchazela ukuthi hayibo kanje athi lo bhuti wesisi emadonela khona umsebenzi ungaholela u3.5 asikho futhi isitolo emadonela esahola lo mali ubani lo muntu okutholela lo msebenzi bese shoka igama ukuthi bese ngisho ke ngivele ngimvezele kuFacebook la kade siqhumana khona nalobhuti hayibo ngeke mfethu ngeke ukuthi lo mjida akayena eyiphilisa ngemali ogunda amakhanda athi angatholela umsebenzi bayazana ngoba uthi wayekade efunda naye ngeke ukuthi angathola umsebenzi lo muntu uphila ngayena ugunda amakhanda ukuze athole imali hayi kodwa ke sisi asisho ukuthi ungayi ngoba sifunde naye sakhula naye asimazeli ukugebengu kungenzeka ukuthi umsebenzi mhlawumbe ukutholele emndenini mhlawumbe kubangani bakhe hayi ke nangempela ke sami uma siqhamuka le clinic nangu nampela uma umbona ubhuti nje umfanyana nje hayi nokuthi ubhuti umfanyana nje bese hayi bobani wacishe walimazisa usisi lana kanje usisi abesethi hayi bro wami ngempela babizane ngeyibongo bayazana kahle hayi ngempela ukhona umsebenzi khona ublu wami kanje abesethi hayi ke gibelani ke ngizofika ngishiye ekhaya kusho ukuthi imoto yale bhuti idlula ngakubuka lo mfana afike nangempela shiye hayi singene la uyambela futhi uma ungena kulomuzi ungena esangweni isango lakho nalikude uyabona ukuthi umuzi nje ngoba kunomjondolo mase kuba nendle umxhaso nendle ufolume sina sizongena kulendlu le angenisa kuyona kunendlu ilezi indlu ezimi ngathi zo L inekamelo ngaphandle inekamelo ngala bese singena la kulekanye lomnyango phakathi nendawo singena daningi bese singena ekamelweni. Okay ngomkezo ungixolele uma ngibuka isikhathi ngizocela ukulida ngembuzo so mangingena la ngaphakathi khona umunye umuntu owabona ngaphandle kwakho amukho wasibona ngoba kase ku late amukho nje manje ngifuna ukubuka la sekwenzeka lesihlakala sibhlungu kangaka sika 3 days nanokuphunyuka kwakho ungake siqale lapho uthini mase sibuza usufikile ngaphakathi uma singena la ngaphakathi ibhuti afika ngishiya athi uyabuya okwami umqondo kuringe ukuthi mhlawumbe ngoba uyotshena abantu laba angilethe bona omebuya ibhuti ayilahle la afika akhumula ijacket mesebuya akhumula ijacket akhumula istipa akhumula ibhlukwe akhumula iandasulu asale phuthunumu hayibo afika ahlale phezulu kombhede mehlala phezulu kombhede abese ngibamba like ukungihoda bese ngibamba bese ngiyambuza ukuthi ibhuti kahle wona nomsebenzi lo ongibizela wona na ayathi ngibamba kanje ngizwe ukuthi konke engihlabayo le ngemuva mengithi ngisingayisibamba lesandla asibalekise mengithi ngiyasibamba ngisifika ngithola ukuthi uphethe ummesi yilapho ngamcela khona ngathi mfowethu anginawo amandla okula nawe yenza noma into onothanda ukuyenza kodwa ngicela ungangibulali ngicela ukuthi ke zabuya ke wangenza wathatha iphento hluntsula wangenza past 11 u12 u1 u2 u3 kaze wangidedela ngo past 4 ephezulu kwami ayike mekusango lesithathu ngimcela ukuthi akangodukise ngoba umsebenzi awusekho aphinda adonse lo mmese wakhe athi uyangihlaba ngawo mase ngiyawubloka bengubloka ummese ubuyele kunini
adonse induku kwe-speaker khona induku e-speaker ebeke kuyona i-speaker athi uyangishaya bese ngiyaphinda ngiyayibamba bese ngiyamtshena ke ukuthi mfethu njengamanje ngicela ukukutshena ukuthi sigayitwe abantu abathathu la idlozi lami idlozi lakho kanjalo noNkulunkulu wami kodwa khona ezomlahla nangampela ke angisengicela kuyochama ngekathi ngicela ukuyochama athi ngichame ebhakedeni ngingathandi ngathi angibhoshithe ebhakedeni ngingalokuhle siphumeke ngekathi siphuma ngithi ngiqala ngithi ngiyabaleka etoilet abese ngishanga u2 feet la ngingela khona ngihudulela ngale kwetoilet. Okay mama nje kancane bese usakhuluma nje ngizocela usidlule nje kancane la uma ukuthi nawe lesisihloko usazi udlula kuso ngabe nawe usuke walutheka noma waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo lo sicela usithumelele ku 071 613 6667 071 613 6667 ngabe nawe usuke walutheka noma ke waba isisulu sama post nezikhangiso einkundleni zokuxhumana umbuzo loyo ongasithumelela wona njengamanje sixolise nje kancane mhlawumbe ngolimi olunye liyela sebenzeka ngabe sesingawaqhoshanisa amagama khona basadla ama breakfast ngalesi sikhathi ufuna ukuya endlini yangasese uthi khona la ngaphakathi ukheqa ngo2 feet Ngishala ngaphandle kathi sengiphuma ke toilet engani ungadile mase ngise toilet uma ngithi ngiyaphuma ngithi ngishaya igqathi ukuthi ngiyabaleka ila ngishaya khona ngo2 feet wangihudula la kunama toilet amathathu kulomuzi ile toilet ekade ngikulona I toilet engena roof angihudule angishayane la angithathe angifaka kule toilet engena roof kuleli toilet angibeka kulona kuyabonakala ukuthi toilet abasebenzela kulona ngoba lineintambo linendawo eyisithi ngathi abantu balaliswa khona ngathi sokenziwani ngoba indawo engathi idlaliwe ngathi ufika uhlale ngakulalise kanje wangibopha izandla wangibopha izinyawo wathi ngibopha umlomo lase ngiyamcela ngathi ngicela ngangibophi ngizophindela endlini. Okay ke athi mwenza ukusake ngizoyenza into engifuna ukuyenza kuwena hayi ke siphindele endlini nengifika endlini ayenze njani afika nginqephezulu kombhede bese ngipitshiza asathela ummesi abese ethi uyabona singoba usebenzisa inkani abese kokolozela amehlo ngommesi athi yabona amehlo akho sisebenza ngawo imali yethu akokolozela ibele athi amabele akho imali yethu bese sisika ingquza imali yethu. Ngicela sibambe nje kancane dadewethu singasebenzisa amagama aqoshene ngalesikhathi sihleli nawe ke mlalelo Ukhozi FM imizuzu 26 minutes past 7 emsakazweni ukho. Okay ukuphunyuka kwami kwabalana ke ibhutiki ukuphunyuka kwami osheyo losithathu sibanga lokukhamba abese ngiphinde ngilaleke ngolosithathu ngenhlanhla kazange zakwazi ukungilala ngoba ngangade ngimele bekusa ngolosini abesethi uzongidedela ke ngigodukeke useke ekseni amenyezo umuntu owumama ekseni ngolwathi thabani ngicela uvelela avele abuye asekhipha izinto zokugqoka ngitshena ukuthi nje bekhipha into zokugqoka mhlawumbe ngoba naku sekhapha mina abesethi sisi ngiyabuya ngizokhapha kodwa ngisawukhipha imali yokuthi ngikhambise ngasala wabuya wathi ufuna amafoni ami ngathi amafoni ami ngikwazi ukumnika ngamnika eyodwa ngangamnika le nokufaka sathi sikhuluma kuyona ngayo wahamba uthe mehamba kakhona into ethi ngisukuma ngithema ngisukuma ngavela ngewindi mengisukuma khona ugogo osegcekeni upha izinkukhu mepha izinkukhu ngammemeza ngoba ngangivele ngekundi kuvaliwe gogo ngicela usondelela sathi salikwazi ngimina hayi bontombazane ngisondele lapho bufakwe yimina indapha endlini na ngathi gogo sondela ngifuna ukuxoxela kusavele sashingile salikwazi sangena endlini ngisesashingile salikwazi kakhona umuntu ovula eminyango kodwa manje ngase ngiyabaleka ngaphinda back ngitshe mhlambe isigila mkhuba lesi mina ngithi ngiyabheka amukho umuntu ongena ngaphakathi hayi ngiphume ngifike kule kamela engaphandle livuliwe ngiqonqoza aphuma ubhuti ngibese ngiyamchazela ngithi ngisamchazela ubhuti lo ngivulelile abesethi sisi ungabisachaza sathi ikhwama zakho uhambe kodwa uhambe kanje ungayi ngaseklinik lohlike khona ayina ngempela ngiyibona indlela ayishoyo omunye ubhuti lo ophuma kule kameleni ngaphandle ayike ngiphume ngithi ngisakhuluma nalo bhuti siqhamuke lesi sali kwathi athi singafuna ukuvulela sithi wentombazane usugqekezile endlini kabantu bani na ngithi wegogo mina ngigqekezanga ngivulele ubani abesethi usufuna ubani abuye wabulala ubani kade bethe kusena abahambe wanqaba wathi uzobuya amgwaze intamba usufuna abulalele wena wathi sisi wathi ubhuti lo sisi ungabe usaphendula lutho njengamanje ngicela usathi indlela uhambe ngenkathi ngisahamba
ngibaleke emgaqweni kungasho ukuthi angithathele indlela athi ngithathe ngiqonde la athi angayi khona mengifika la kune container kunobaba ohleli la egcekeni nomuntu owumama nomnikazi wesitolo ecuca amazambane ngiqonde kubona ngifike ngibuza izinto ezejuzini lapho anginamali anginasenti abuze lo baba ukuthi mntanami ngoba phela wena uyabaleka uqhamuka phela ngoba futhi asikwazi bese ngiqala phansi udaba lakhe ngimchazele abesethi sisika awusayanga ndawo mina ngumnikazi wesikepe ngiphoyisa lesikepe sengizobiza izinsizwa sizomlanda lofana sizobuya naye iphila afonele izinsizwa zakhe qhamuka imoto ezimaveni zilayisha izinsizwa afika ayichazela kucaca ukuthi uyalanda ngoba basho ukuthi hambeni uma kushona ingalo hayi ke zambe le moto kusala imoto eziwuthula econtainer zingigadile ukuthi stone. Okay, mangazofisa siye indabeni ezimidlalo. Then siza isikepe bhuti ngoba sabuya naye le kade ekhona emcimbini. Into eyinkinga sathi mesibuya naye sisathi sisamshaya. Waqhamuka ama SAP kusho ukuthi kade bizwele kade kakumcimbi khona. Zabuya ngokusheshsha lento zama SAP seyiqonda la sezisho ukuthi ngeke nikwazi ukubulala umuntu ngoba sisize sabizwa. Lo mfana uthe sakhuluma ama SAP wabaleka wangena kuSkopeyana liyena lesigebengu lesebemshayile kodwa. Wacaca ukuthi abasizumshaya ngizohamba namaphoyisa ngifike ngivula icala abangiseka dokotela isigebengu bazothatha abasibophe eseka dokotela bese siyaboshwa mina ngaphela abangithatha ngayi police station ngabuya bangisaka dokotela ngavula icase kanjalo ngangaziki ngafike ngalala police station kwavuka ngakusatha kathiwa ngizophinda kamfana ngambe nendatheni ngoba ngithi 2021 angiphindange ngafonela imseshi wafuna kayikanye efuna ufakazi intathe siqoqa nomfana ngamnikezela ukufakazi wagcina lapho ngifonela ngo2021 2022 bathula 2023 bathula 2024 ngize ngithola ubhuti uthulelene akaka ngaze baze bangifonele bangenzele lutho kodwa uzothi uphuma uzowaphuma yebo uzothunga phandle kodwa ngiyeza ukuthi ngaphandle sekuphuma kephi sekuphuma khona kuma comment aku YouTube kade enziwe ubhuti uthulelene hayi ukulungisa bhuti mina ngiyakudinga ukulungisa ngoba phela yangani ukubezeka ngendlela angithola ngosizo ngoba phela njengoba ngenza lezazinto kadokotela kakuthiwa ngizothola ukulungisa aboshwe ngibizwe ecaleni ngothetha amacala but semese ngifonela ejozini emaphoyiseni angitshela ukuthi amaphoyisa uma ngingaliphethe case number ngingaphethe igama lomseshi angivala ucingo ngize ngithole lezo zinto ngiyabuza ukuthi into yango 2021 ngisakabe ngasabeke leyo nto bangitshela ukuthi angivale ngingabi ukuthi angisiphethe lezo zinto. Okay, uzakhumbula icase number? Icase number but angisayikhumbula ngifuna ukuqamba. Babethumelele ngeSMS kodwa. What? Babethumelele ngeSMS. No, baba kade bengibhalelile ngalo 2021 mhla ka 16 ngibuya khona banginika. Bathi okusho ukuthi phela seyindala ngazi nami ka 15 ngagcina amafoni alahleka ifoni. Alright, nasaba kakhulu tethu ukuthi